Бүгін болса өтө турган неме грамматика go 싶다 деген грамматиканы өтөбүз go 싶다 бул этиштерге кошулуучу мүчө. Этиштерге кошулат. Этиш кайсы учурда кошулат экен go 싶다. Мисалы бизде када деген сөз бар, карайбыз. Када эмне бул када деген? Баруу так, кийинки так, керектүү кайсы сөздү айтсак? Ичүү деген сөз эмне корейче? Машида. Карагыла, бул да машида, када. Далар менен бүткөндө бизде дайыма эчте мүчө кошоордон мурун далар эмне болуп кетет? Жок болуп кетет дагы. Го шипта деген кайта өзгөрөт. Кайсы мүчө кошулат? Уч жактын мүчөсү кайсы кошулат? Го шип 어여 ошо тура кошип 어여 ошондо барабар болот экен. 가다고 싶어요 дейбизби? эмне? 가고 싶어요 деген сөз да. 가고 싶어요. Bunu өзгөрткөн көрүп алдык плюс дагы go 싶어요. кошот экенбиз. Go 싶어요. ошондо эмне болуп калат кийинкиси? ичүү деген сөз машида экен. Када деген бул баруу экен 마시고 싶어요 болуп калат экен. могу go 싶어요 деген анда эмне мүчө болду экен? Go 싶어요 деген бул хочу деген. Кыргызча, орусча хочу, кыргызча каалайм деген ошондо 가고 싶어요. жок, баргым келди да. Bargım geldi deybiz. Biz айтабыз да, bargım geldi, içkim geldi deybiz Жолуккум geldi, телевизор көргүм келди. Ошондо бул жерге келди дейбиз да. Деген ногу go деген мүчө экен келди. Кантип? азыркы 가고 싶어요 деп. ошол мына сен себеби go 싶어요 деген келди деген мүчө да, када деген баруу да. баргым келди болуп калат экен баргым келди. 가고 싶어요. баргым келди. ичким келди. 마시고 싶어요 дейт экенбиз 마시고 싶어요. дагы мисал келтиребиз. жегим келди. мокта да жок болуп кетет. плюс go 싶다. go 싶어요 болот go 싶어요 деп кошулат экен бул канча өзгөрөт экен? 먹고 два эки г болуп калат экен. 먹고 싶어요. эмне болуп калат 먹고 싶어요? биз айтабыз эмне 먹고 싶어요? мисалы 사과를 алманы 사과를 먹고 싶어요. 사과를 먹고 싶어요. нан жегим келди. 빵을 먹고 싶어요. 바드랑 жегим келди. 오이를 먹고 싶어요를 뭐다? эмнени дегенде суроо бергенде 를 кошулат экен 을 же 를. 받침 жокто 를, 받침 барда 을 эмнени дегенде учурда же кимди? 오이를 помидорду эмне болот? 토마토를 тура эмне болот? 토마토를 먹고 싶어요. 맞아요. 토마토를 먹고 싶어요. дейт экенбиз 3 мисал турат. ошону окуйбуз азыр. орозобек биринчини окуп бер. 읽어주세요. биринчини. 싶어요. 네. 영화를 보고 싶어요. 니네 쿠트로스 분은 영화를 보고 싶어요. 영화, кино көргүм келди экен көрдүңөрбү? Кыргыз тилинде болсо ошо мүчөлөр өзгөрөт да. көргүм келди, көргүсү келди. Акыры корей тилинде баардыгы эмне экен? Жөн эле go 싶어요, любой немеге кошула берет экен мисалы тиги көргүсү келди кыргыз тилинде өзгөрөт. ооба, суроону деле 영화를 보고 싶어요 деп туруп эле суроо коесоң, суроо болуп калат бул. Анда интонацияны өйдөгө көтөрөбүз 영화를 보고 싶어요? 영화를 보고 싶어요? dese 네, 영화를 보고 싶어요 деп
жооп берип атканда интонация ылдый качат, суроо бергенде интонация үйдө көтөрүлөт, суроо бергенде билебиз да. 요? 요, 내가 보고 싶어요. 네, 좋습니다. жақсы. 보고 싶어요. ошону биз өткөн чагында окуат. Кино көргүм келген. Билебиз, оё болгондон кийин кайсы мүчө өткөн чагы? 없어요. ошо 싶었어요. кино көргүм келген. Кечээ кино көргүм келген. 어제, 어제, 내일, эртең. 어제, 어제 영화를 보고 싶었어요. Gece kino görünge geldiyse biliyoruz da bunu. Ayrıca Ginkini Müslim Merinbek 읽어주세요. 읽으세요. 응? 뭐 먹고 싶어요? 카톡 알림이 나오세요? 응. 응. 카톡으로 түзүлүп окубайсың ба? Көргөндөр айтат экен, 2 айдан бери ушул деңгээлге жетиптир деп, коркпой окуй бер. 비빔밥을 먹고 싶어요. 네, 비빔밥을 먹고 싶어요. 비빔밥을 먹고 싶어요. 하나 수로 간다 했겠. 뭐 먹고 싶어요? 뭐 되겠니 뭐? emne degan so'roqda. Emne jegim keldi? 뭐 먹고 싶어요? dese 비빔밥을 먹고 싶어요 dedik emse. 비빔밥을 먹고 싶어요. 좋아요. жақсы. 뭐 먹고 싶어요? 비빔밥을 먹고 싶어요. 하나 кийинкиге ушуларды неме кылабыз? Keyinki azamat misalda okuysun. Ana kalganın birinci, ikinci, üçüncü doktor bordo'duna koyup uşlarga cevap verebilse. 아자맛 가라. 그림을 보고 보기처럼 고십타를 사용해서 대화를 완성하세요. 수레뚜 가라. 각지나다 수레뚜 가라. 미사가 옥쇼시. 미사가 옥쇼시 들어봐. 보기처럼 미사가 옥쇼시. 고십다. 아슬크. 니래? geldiğini geldiğini ni koldonup 사용해서 koldonup 대화를 완성하세요. 대화 되게 뭐 디알로그도 толықтағыла дейді. 자, 아자마치 읽으세요. 미sal로 보기를 읽으세요. 뭐 하고 싶어요? 네, 뭐 하고 싶어요? Ne деген суроо бул? 뭐 먹고 싶어요. эмне жегим келди? 뭐 먹고 싶어요. бұл жерде хада деген не? 하다 деген бұл қылу деген сөз, 하다, қылу. 해요 되다. 하다 해요. қылу. 네, эмне кылгым келди? 뭐 하고 싶어요? dese 영화를 보고 싶어요 дегенбиз. кино көргүм келди дегенсе, туура. Так. Орозобек биринчини кылабыз. Не кылып атат? Ырдап жатыптыр, ырдоо деген сөздү жактаганбыз. 알면 하세요. 수로는 окубайсыңбы? 네, 뭐 하고 싶어요? dese эмне кылгың келди деп сурады. 뭐 하고 싶어요? 뭐 하고 싶어요? 뭐 하고 싶어요? ыр деген сөз эмне? жардам беребиз, 도와주세요. ыр. 노래하다, 을도 돌아, 노래하고 싶어요. 그래서 왔다? 싶어요. или 노래를, başka türlü de var. 노래를 부르다 деген сөз бар. 부르고 싶어요. 이거는 ırdағым келді. 이거는 노래하고 싶어요. 그래서 или 노래를 부르고 싶어요. 네, 가나다라 마바사 아자짜까따 파하드와 네, 노래하고 싶어요. 노래를 부르고 싶어요. 뭐 하고 싶어요? 노래? 네, 노래를 부르고 싶어요. 노래하고 싶어요. 다음, 무슬림 읽으세요. 네, 뭐 하고 싶어요?
неме? Оңой нерсе. Сейілдеу деген қара. Үнүсү катуураак чыгарабыз, бул жакта видеого тартылып үнүгө чыкпай калат. За, сейілдеу деген то китеп кылуу. То деген сан да. То деген сан. Китеп. Санчек бул уже сейілдеу деген сөз. Кылуу деген. Када да. Анан 네, 산책하고 싶어요. 느낌사. niye 산책하고 싶어요? 세일대금 geldi. 뭐 하고 싶어요? 그래서 산책하고 싶어요. 되니까. 자, 다음. 네. 네, 맞아요. 쇼핑하고 싶어요. 그래서 어때나? 하고 싶어요. 네. 쇼핑하고 싶어요. 뭐 하고 싶어요? 쇼핑하고 싶어요. 마지막 가사 마치 읽으세요. 뭐 하고 싶어요? 커피 치킨 geldi. 마시 다 되게 söz. 나는 언어가 oynatmışım işte daima. 커피를 마시고 마시고 싶어요. 마시오고 емес. 이 özele 이 болған. Bu 마셔요 деген bu уже uçuş жаққа өзгергенде 마셔요. içip жатамын деген сөз. 마셔요. 마시고 싶어요. 커피를 마시고 싶어요. ne otken? Kofe içkim geldi. içemez. 커피를 마셔요. 벌써 커피 içem? 커피를 마시고 싶어요. 커피 İçkim geldi. 네, 좋아요. 잘했어요. Молодцы. Мол жерде мындай сөз бар да, жаттай турган сөз. Эртең көрүшөбүз деген сөздү не деп айтат экенбиз? Neyi? Тура. Neyi? Vayo dese de olur. Neyi? Bu сылык түрдө өзүбүздөн чоң улууларга ушуну айтабыз. Неи байо деп өзүбүздөн бир аз чоңдорго же мындай кандай десек, өз менен теңдерге же бир жакын тааныштар бирок өзүбүздөн улууларга неи байо деп эле айтабыз да. Эртең көрүшөбүз. Байо деген эмне эле? Пода деген сөз. Көрүү деген сөз да. Телевизиону байо дечи эле, телевизор көрөм дейбиз. Неил байо десе эртең көрүшөбүз деген сөз экен. А өзүбүздөн улууларга же жанагындай директорлорубузга, сажаңнимдергечи айтабыз. Неил 뵙겠습니다. 웹 노구 왜 단가사? 왜 안한 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 네. 에땡 görüşürüz. okuyup bulacaklar. Ne dedik ka? 지금 퇴근 무지대다 왜 단마스케나? 퇴근 하세요. 하세요? 수록견다 인터넷상 뉴스 페이지가 봐. 네. 네. 조심해서 가요. 조심해서 가요. 코토로스 내일 지금 돼. 아즈 퇴근하다 деген сөз екен да. 세요 деген бұл өзбек улуулардан сурап жатқанда. 퇴근하세요. 가세요. 지금 가세요. 아즈 кетотасызбы? 가요 деген сөзді айтса болады да. 지금 가요. 아즈 кетотасызбы ал деле. 지금 가세요 десе дағы сылық түрде сөйлеген сөз болады екен да. уважительный, иә. бұл жерде 퇴근하다 деген сөз да. İşten кету. Кетүү, кетүү убактысы да. Иштен кетүү убактысы. Иштен кетүү. Ишти бүтүрүп кетүү да жанагы. Иштен кетүү деген иштен чыгып кетүү эмес. Иштен кетүү. Иш бүттү, кетебиз да үйгө, туурабы? Үйгө кеткен эмне деп экенбиз? 퇴근 하다. үйгө кетүү, иштен үйгө кетүү деп коелу. Ато иштен кетүү болуп калса неме болуп калат экен, иштен үйгө кетүү. үйгө кетүү. иштен үйгө кетет экенбиз, 퇴근하다 деген сөз да. 퇴근 하다. işki 바로 деген сөз не болду экен? 출근하다. işki 바로 деген не экен? 출근하다. 출근하다. işke 바로 вакыты. Demek işkiге de 무슨 айтабыз? 저는 아침 8시에 8시 한자. İşte 8시. İşte
치고. işten 치고 деп қоялық, işten 치고. Ne? 8시, 8. Ben ayttım. Açım 8'ye 출근해요. ertemenki 8'de işe baram이, жұмысқа барам, 출근해요. айтам. 오후 5시에 퇴근해요. түстен кейін 5'te 퇴근해요. işten çıkam mınaki. İşten geleyim, işten çıkam деп қойсақ болады да. işten çıkабыз да. iş бүтөт да. 5시에 퇴근해요 деп келса. түсінігер да айырмасы не? 자, 좋아요. 아나나이다 겐 조심해서 가요. 아바일랍. 무지대 아바일랍 되겠. 아바일랍 가요. getting is 아바일랍 되겠어. 조심. 아바일로 되겠. 조심. 하다. 뭐겠니? 아바일로 되. 아바일로. 아바일로 조심하다. 조심해요 되겠어. 하다는 마다 해요 보다. 우주자가. 마카라가 퇴근해요. 이시된 처럼 출근해요. 이시게 바람 조심해요. 아바일라이마. 조심해요. 조심하고 싶어요. 아바일라는 게 안다 있었어. 그렇지 될 거야. 아바일라는 게 조심하고 싶어요. 아바일라 빌드게 그금 게let değilse 조심해서 가고 싶어요. 그럼 아바일라 주제대 서 미쳤으면 얘기한 aso, oso, yoso degan o'tib al bo'lsa ip degan uchida abaylab, barib, jeb, o'ynab, uxtab degan so'zlar aytiladi. Ani o'tamiz. 조심해서 가요 deydi. abaylab, bargim keldi, 조심해서 가고 싶어요. 조심해서 운전하고 싶어요. 야, 운전하고 싶어요. 마시나이다 함길 나와일랍 마시나이다 함길디 립사 조심해서 운전하고 싶어요. 네, 반장님. 내일 뵙겠습니다. 네. 반장님 되겐 söz bu brigadier 되겐 söz다. 네, 반장님. 내일 뵙겠습니다. erten görüşürüz dedi. 네, 반장님. 내일 görüşürüz. erten görüşürüz. erten görüşürüz degan ekan. 내일 뵙겠습니다. переводын жазып байлап қояйын ба? мына видеоны көріп аласыңар, көріп көшіріп жазып аласыңар. 내일 뵙겠습니다. 자, жақсы. 잘했어요. кейінгі сөздер. грамматикадағы бір грамматика қосымша. грамматика. Не екен бұл? ыл, лы, кайо екен, бұл жерде өз негізі екі түрі бар да. лы кайо болады, өзі ше, лы кайо же ыл кайо. Айырмасы не болды екен бұлар? Бұлар патчим бар, патчим жоқ, етішке қарата қойылады. Бұлардағы эмне қосылады екен? Бұл грамматика неме? Етішке қосылады екен, бұл мүчө. Ошондо бұл суроого гана коюлат. Бирөөдөн биз бирөөнүн оюн сурап, же бирдеке кылалыбы деп айтып сурап атканда ылкайону колдонот экенбиз, Ошондо эмне экен? Бирөөдөн оюн сураганда колдонулуучу суроолуу мүчө экен бул, суроолуу мүчө. Мисалы, жейлиби дейбиз, Же болбосо мына окуйлубу дейт. İkta деген сөз. İkta. Бұл не деген сөз? Оқу деген сөз да. İkta, читать. Китеп оқу. Да жоқ болып кетеді бізде. Мүшелер данның орнына қалады дайыма. Не болады екен мына жақындатсақ? Не болады екен? İkta. İlgül. Бұл жаққа жылып кетеді да. İlgül kayo. Қайтып отырып қаламыз ошондо. İlgül kayo деп тұрып сұрау беріп кетеміз. Бұл оқуйлубу. оқуйбузбу эмес, окуйлубу, 읽을까요? окуйлубу? 읽을까요? окуймбу же болбосо окуймбу? 읽을까요? окуймбу же окуйбузбу? эгер биз болсо, окуйлубу? 읽을까요? 자, бул 받침 барда эмне болот экен? ылкайо. Дагы тамактануу дегенде не дедик эле? Мокта. Кандай болуп калат дейсиңер? 제일리비, 제인비, 먹을까요? 먹을까요? 제인비, 네, 또 수업 gem사 먹을까요? 네, так, дағы, дағы bir paçim бар сөз қарайлычы. Мокта, дағы сөз бар. Мысалы, ойнау. Бұл жерде кішкене башқачарақ та ойнаучу. Аны бұл жақтан түсіндіремін азыр, Так. 먹다, 먹을까요? 뭐어떻게 받침받아 을까요? 뭐어떻게 түсіндік пе? 이해했죠? 다
자, 좋습니다. 먹을까요? 읽을까요?Emi 받침 쪽 etçidir. Misal 뭐고? 사다. 뭐겠냐, 사다. Satıp alu. Satıp alalı mı? Je satıp alayım mı? Dep surayбыз да біреудің oyuncu. Ошондо эмне болот экен? Кара, 받침 жокто л эле мындай болуп калат. Л кайо эле кошулуп калат экен. Көрдүкпү? Л кайо. Ошондо сада да жок болот. Мүчө кошулат дан ордуна. Салькайо. Сатып алайынбы же сатып алалыбы? Салькайо. 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 Туура. Бул 받침ге түшүп калат да. 받침 жок болгон үчүн лылар 받침дин ордуна эле болот экен, э? Салькайо. Кийинки көңүл бурабыз. Эгер 받침де л болуп калса, л өзүнө 받침 барда бизде ылкайо коюш керек эле, туурабы? Бул жерде ыл кошулбайт экен. Жөн эле мандыл болуп да анан кайо эле кошулуп калат экен, э? Мандылкайо болуп калат экен. Лыла. Мандылкайо жасайынбы, а? Мандылкайо. Мисалы, жасоо деген сөз кандай? Сайда. Yok Tura, жашайлыбы, 살까요? 자, 기행기. 놀다잖아. 놀다 деген бул эмне? ойноо деген. Бар жазып аласыңар, а? 놀다, ойноо. 자, ойноо. 놀까요? 뭐 되나? 놀까요? tura. Так, дагы 팔다. бул эмне 팔다? 사투 뭐라? 사타일로 팔까요? 뭐 어때나? 팔까요? 사투와 팔까요? жақсы. 살까요? 팔까요? 놀까요? 만들까요? Эчтелди жаттайбыз, жөн эле жазып неме көрүп койбогула, жазып жаттагыла баарыңар, көрүүчүлөр дагы ошондой кылабыз. 자, жақсы, түшүнүктүү, 이해했죠? 하나하나 미salдарды окуйбуз. Биринчиден, Орозобек менен Муслим окугула. 네, 몇 시에 만날까요? 몇 시? 돌아. 간차다 жолугалы дейт. 몇 시에 만날까요? Жок. Ши деген бул саатта. Шилер менен бизде корейский сандар колдонулат да. Ошондо санайбыз онго чейин. 하나, 둘, 네, 7개나 돌아. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 7시에 만나요. Кантеткен? Saat 7'de жолугалы дейт, а? Но деген да мүчөсү билебиз, а? Saat 7'de деп атасыңар. Көрдүңөрбү? Да. А бул жерде saat канчада 만날까요? saat канчада? 몇 시에 만날까요? 7시에 만나요. дейкен. 다음, 메린백 아자마트 읽으세요. 같이 деп турат, туура. Бирок бул жерде т 받침 анан 이 келсе, тоголок болду. 이 келсе 같이 деп окуйсуң. 같이. 먹을까요? 내일 같이 점심 먹을까요? 같이 들었어. 저거 밀게 해야 되겠어? 점심. 네, 네. 클라브, 네, 내일 같이 점심 먹을까요? 네, 돌아. жақсы. Не откен? 좋아요, жақсы 돼. 좋아요와 좋다 деген сөз, а? 좋아요, жақсы. 같이 저거 점심 먹어요. тамақтаналы дейді, обед қылалы. Түшкі тамақ жейли деген сөз, а? Так, жақсы. Бұл грамматиканы отдельно өтөбүз. Үлле요 дегенче. Бирөөгө биз эгер сунуштаганда мындай кылалыбы, мындай кыласызбы дегенде, я. 자, аны өтөбүз отдельно. Пока но ылкайого дагы
Ne olurdu? Birinci misallarda oku. Misaldı okuyup mağa Orozbek okuyup kalgan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncünü kayra kılabыз. Ha? Kana kelgile. Orozbek oku. Үнün катуу çıkar. Bu жақта запись болуп атат, э? Onu kaçı ya? 먹을까요? 수로다 뭐? 먹을까요? 수로 bir 오늘 같이 점심 먹을까요? 같이 되겠니 oldu? 조금 먹을까요? 어이 만들어요. 만들까요? 먹다 먹어요. Ceylibi de. Ne de okutuyor Hacettin oku. Çoğun oku. 좋아요. Жақсы дейді. Тамақты бірге жейли дейді. Мгм. жақсы бірге жейли. 점심 먹어요. 자, 기인기는 birinchini mağa qilib beradi. Muslim sana geldi уже. Birinchini. Hı. Ылкайо оны бүгінгі грамматика қолданылған сұрағанда не болады екен? Ответін қарашы керек. Егер бұл жақты түсініксіз та уже. Жоғын қара. үнін қатты шығармайдың. 좋아요. 같이 영화 봐요 돼. 음. 어순도는요. 이 저녁에 같이 그 저녁 누구는 mes 저녁 되겐 keçki mal. 네, 어순도 가지죠. айтпайсың ба? Ол толықтабайсың. толықтабайда қырғызша айтып қойдың ғой. 저녁에 같이 кино көрөлүбү? көрөлүбү? 영화를 보다 되겠어. бүгүнкү грамматика эмне экен? 볼까요 болуп атпайбы? 받침 бар болгон үчүн, 받침 жок болгон үчүн 볼까요 болду. ошондо эмне болду? 저녁에 같이 영화를 볼까요? десе, 좋아요. 같이 영화 봐요. кийинкини Меримбек. Мгм. жолугалы деген сөз да. 오늘 몇 시에? 7시 어때요? 어때요 деген бул эмне? кандай деген суроо. 어때요? кандай дейт. Saat 7 кандай дейт. кайра наоборот алдан сурап атат да. тиги болсо 오늘 몇 시에 деген. эмне кантип которобуз? 오늘 몇 시에? бүгүн канчада жолугалы, тамак жейли, кино көрөлү, сейилдейли, баардыгы кете берет да. Китеп окуйлу, так, спорт менен машыгалы кете берет да. ошолордун баарын маннадан кылып көрөлү. эмне болот? 몇 시에? ай, маннада деле коесуңбу? 만나요 емес, азыркы грамматика. 만날까요? 예, 만날까요? 오늘 몇 시에 만날까요? десек болот экен. дагы 오늘 몇 시에 мисалы эмне десек, 오늘 몇 시에 운동할까요? 운동할까요? 오늘 몇 시에 эмне десек болот дагы? 오늘 몇 시에 게임 할까요? эмне 게임 하다? oyuncu емес, ойну. игра, ойну. 게임 할까요? 운동할까요? 게임 할까요? ошонун баары кетип өткөн. Значит, 오늘 몇 시에 дегенди жаттап алып, ал жагына кийинки этиштерди, любой каалаган этиштерди ушул жерге коюп айтсак болот экен, 오늘 몇 시에 영화를 볼까요? 오늘 몇 시에 응? 운동할까요?다. 운동하다. 하다가 bizde 하다가 да жок болуп кетти. Бизде данын ордуна коюлат деп айтып атабыз мүчөлөр дайыма. 할
받침 좋다. ошон үчүн 몇 개일까요? 클라르 деген турса негизи 할까요? 뭐 любой 하다면 бүткөн эчтерге 할까요? 뭐 어떻게나? түшүнүкпү? 이해했어요? 7시 어때요? дейт. Saat 7 кандай дейт, а? Кандай дейт? Как ошо saat 7 жолсо кандай дегендей да, типа же 7де бирдеке кылсак, а? эмне суроого карата. 7시 어때요? дейт экен. 좋아요. 7시 어때요? 다음 아자마치 씨. 지금 같이 커피 한 잔 한 잔 마실까요? 마실까요? 돌아 맞아요. 니들께는 미안해요. 미안해요. 너무 바빠요. 지금 바빠요. 코토로스 지금 같이 좀 커피 한 잔 마실까요? 저거 Hazır çoğu kofi bir stakandan degende 한 잔아 bir stakan 마실까요? Değil bir krужкадан içelim degende ya 커피 한 잔 마실까요? dese 미안해요. 지금 너무 바빠요. Men hazır ayabay deydi. 너무 degen ayabay. Ayabay. Boş emesmiydi. Abdan boş emesmina. Ayabay boş emesmina. 자, keyingi orozu bek sana geldi gayra. Emne kılalı dedin da senki? Emne kılalı? Mo? 빨리. Tura 뭐 해요 desek болот. Бирок бул жерде биз бүгүнкү грамматика колдонсак, 우리 내일 뭐 해요 desek болот. Биз эртең эмне кылалы дегенде. Эмне бул жерде бүгүнкү грамматиканы колдонобуз да. Мо хада деген сөздү карайбыз дайымачы. Данын ордуна коюлат деп мен мүчөгө айтып атам. 할까요? 예. ошондо бүгүн 우리 내일 뭐 할까요? Биз эртең эмне кылалы десе эмне дейт экен? 같이 운동 할까요? 운동해요 dedi жазып Sen biz erteң не кылалы десе, спортмен машыгалыбы десе, 같이 운동할까요? десе деле болот. Бирок бул жерде 운동해요 экен, а? Негизи сурап атпайбы, 우리 내일 뭐 할까요? дейт да. Суроого суроо берип койсо болот, туурабы? Эртең не кылалы десе, спортмен машыгалыбы деп койсо болот, да? 같이 운동할까요? деп чогуу спортмен машыгалыбы десек болот экен. 네. 좋습니다. 잘했어요, 다들. 말랐지. 자, 얘네 부자카다가 오솔레 을까요는 қолданған грамматиканы клаустағы usluменен грамматикалардың сабағы бүтөт. Келгиле, биринчиге муслим Çin'e деген бұл шарға деген да шардың ортосуна же центрине центр города деп орысша жазып көрейинчи. Центр города. центрге баралыбы дейбиз го. 저녁에 알베트 저녁에 같이 시내 가 ошондо баралыбы деген эмне болот? 갈까요? 갈까요? 저녁에 같이 시내 갈까요? 네. 저녁 кечки маал кечки маал чогуу центрге баралыбы же болбосо шаарга баралыбы деп коёсуз кыргызча. 좋아요. 네. жақсы. окуй айдым до конца. 같이 시내 네, 같이 시내에 가요. 같이 시내에 가요. 좋아요. уже 이제 떠올랐고? жақсы. 좋아요, 좋아요, 좋아요. жақсы. 같이 시내에 가요. 저거 센트리게 바랄르 내가 네. 긴기 메른백 해주세요. 한국애를 주말에 같이 잘 보세요. 작성합 가라. 잘 보세요. 주말에 같이 아이고 나간 속과인 tur하면 속과는 sen takты қарап отырсың. Sen жоқ доға мынаны оқпайсың. 주말에 같이 한국애를 деп отырсың. 한국어를 деп тұрады. 같이 한국어를 가리키는데 оқиды деген сұрауда.
공부 다 말일까요? 할까요? 근데 인터넷은 özgür 중에 수로 변호사가 알았어요. 할까요? 할까요? 돌아 주말에 같이 한국어를 공부할까요? 좋아요. 같이 공부해요. 이 жақсы 저거 끌고 되니까 갈까요? 말 alıbı 받침적도 lı ile o'tgan. 공부할까요? бұл 대дағы 받침적 болғанша lı анан 까요 ile qo'shildi. көрдіңдерме? 춘득에 이해했죠? 다 이해됐어요? 네. 좋아요. 잘했어요. 그러면 누군 수업 그라마티카가 bitti.